Yes. Stanza 12. Stanza 12. Yes. Kukho indlela ebonakala ngokungathi ilungile emntwini. Emntwini kunendlela ebonakala ngongathi ilungile. Ngamanye amagama le ndlela ayingoba ilungile kodwa ibonakala ngongathi. Into kungathiwa ke ingathi kusho ukuthi kunendlela abantu bayayibona le ndlela bayayibona babona bona ingathi ilungile. Ilungile emehlweni wabo. Yes, nobani. Kodwa isiphelo sayo sisa ekufeni. Bantu baselokishini ayikho indlela engenasiphelo. Ayikho indlela engenasiphelo. Awungeke uyiqabele imoto e-East-London adrayiva ngumuntu oye-East-London kodwa ucinga mayizofika emoto. Akekho umuntu ongahambe ngendlela angafiki kwindawo yakuyo. Ungadileya zingakhona izinto akudileya ungafiki kodwa uyofika. Kukho indlela ebonakala ngongathi ilungile emehlweni womuntu kodwa isiphelo sayo isayo ekufeni. Sengathi ndayongeza ndithi isiphelo sayo zizithwili, zizimala, idibhashini, zizigulo, kunendlela ebonakala inhle. Umuntu emkhulu asekhona nanku Yesu athi hayi into kaYesu into efikayo iyaphelelwa ngakayi. Kunendlela ibonileyo yophila. Kunendlela ibonileyo ngokungathi yasebenza. Okay. Kunendlela ebonakala ngokungathi iyasebenza kodwa isiphelo sayo sisayo ekufeni. Kunabantu lana abangamfuni Yesu. Kunabantu lana abangamfuni uKayosimiso. Abantu becawe ezingabeqalusi abazenzayo. Kunendlela ebilekileyo kumuntu wonke omdala nomunye uyayibona le ndlela. Makibona le ndlela ubona indawo yohamba. Uma yabona le ndlela ubona indlela yohamba. Le ndlela ihanjwa ngumamakhe, ihanjwa ngusisi wakhe, le ndlela ihanjwa ngumongikazi wakhe, le ndlela ihanjwa ngudadewabo. Uma yabuza, uma yakhethwa kusithiwa nansi indlela athi hayi le ndlela ihamba kuyo utata katata wethu umama wahamba ngale ndlela, usisi wami uhambe ngale ndlela. Asikwazi ushiya le ndlela sethu mdala. Apha ekhaya sinendawo yasekhaya, sinendlela yokwenza yasekhaya. Indlela yapha ekhaya ihamba kanje. Andiyazi le kodwa umdala uthi kunendlela ebukeke ngokuhlelwa abantu kodwa isiphelo sayo isa ekufeni. Kukhona ukufa okuphambi kwakho. Wena usendleleni uyadansa nabadansayo, uyadansa nabadansayo. Inbox kuFacebook akho inbox ungayiphendulile. Kuba kukhona into oyithengileyo. Kuba umakazi unewifi ifumana endodeni. Nami iwifi ngizofumana endodeni. Indlela yokwenza izinto zasekhaya. Abanye bana taking
Indlela. Indlela. Ubukeka inhle beshona abantu. Indlela. Uthi hayi apha ekhaya. Indlela. Sikholelwa emayezeni. Thina apha ekhaya sibhikita esinombala green. Esinombala bomvu. Asiyazi into indlela. Yona ibonakala ngokungathi. Kodwa isiphelo sisa ekufeni. Malibonga ngamahlahisi. Isiphelo sayo sisa ekufeni. Uma seke uqhuba imoto, mawuqhuba imoto, mawuthixo kwenzele inqeba wathenga ilayisensi, license, wabe sothenga imoto. Kukhona into eyenziwayo phambi emgaqweni. Uma kulungisa umgaqo ngapha, kukhona nje abaziqabela ikhalamai. Khona nje sisa abaziqabela ikhalamai lapha endleleni. Uma ngabe kunomgaqo olungiswayo ngapha uyakhona. Uma uhamba ngendlela, le ndlela ohamba ngayo kunomgaqo orongo ngapha emhlaba ivaliwe la ndlela kulacala. Kunosisa bamaphetha kwendlela. Baqaba ikhalamai. Ngapha esiteke sithi ikeketsi. Bafaka ikeketsi. Abasisi baphethe ilaphu. Baphethe ilaphu elibomvu abantu. Uma uzisipidile, uhlakile uleqa econference. Abasisi baphethe ilaphu elibomvu bathi. Bathi abasisi, slow down. Slow down. Slow down. Asisakhe apha ngaso. Sikaphuba yathika abantu etraffic asitophe indoba yathika amela sisephethe lapha enkonzo sisi slow down kuba ngapha kwenye ixesha selivaliwe leya kunengozi enkulu sizotsho njalo namhlanje tasekhaya le ndlela ohamba kuyo ndiyavuma ifamily yakho yabe kuyo ndiyavuma udade wenu wabe kuyo ndiyavuma umalume okhulisileyo wabe kuyo mama wakho wahamba kuyo kodwa kunengozi ngapha ayikho indlela engenasiphelo siphethe lapha elibomvu nathi namhlanje sifuyaye ngapha abelaya abanye abanye bafumana izigulo, abanye bafumana depression, abanye basekhetshona namhlanje ngoba bahamba ngendlela ebonakala ngongathi inhlelo ehlule. Singathi sesilapha uqhubeka uhambe ngale ndlela. Yona futhi ibonakala ngongathi iyasebenza namhlanje. Kodwa nesiphelo. Le ndlela ibonakala ngathi ayikho engahamba ngayo. Omnye le ndlela uyazonwabisa ayiboni ukuthi engamonwabisa emhlabeni. Seke sazi yena indlela uzonwabisa. Kodwa siphethe lapha ebomvu namhlanje sithi mntasekhaya ugama yigapha mntasekhaya sesikubethile bakunuthisa kakushiya kodwa soqhubeka ngale ndlela. Kukhulunyiswa ivesi kuYohane 14 uYesu ethetha nabo uthi
Yesu, ndim indlela, athi ndim ubomi, athi ndim inyaniso, athi akekho noyedwa kakuba. Abantu bayahlekisa ngale ndlela, abantu bayayilisa le ndlela, izihlobo zithatha enye ndlela, kodwa nathi indlela yoxolo, indlela yokuthula, indlela yohulo, indlela yentethelelo, izono ziyaxolelwa, uthi wanele izono, asibone izono zakho zivuma, tuwalithi iBhayibhile yethu, uma izono zazizivuma, ukholelile ukusixolela. Funa ukuthandaza namhlanje. Labantu abathi benkade ngizibuza uba empilweni kanti siphile la wasisemhlabeni. Njengoba silapha emhlabeni sidalwe nguThixo. uThixo njengoba esidalile ikhona indlela afuna uba siphile ngayo. Kukhona indlela afuna senze ngayo. Nondlela nguYesu. Yesu yindlela. Sim.